Ini kadika Batesi TV. Bat pidang pet ya kajing ya keren. Markmat bat kikirtong. Sasisin pat nga pidang sobhai pi pat ba ki pet ya kanika. Program kajungi kajing ya keren. Markmat bat kikirtong. Bat nga menta don sowai pertong. Uban yale nakaseng kongres na po pentor mkra constituency. Bat ketaw day ba pensingan NC. Nga pidang sobhai pi ba. Kubli. Jingwan japi ya kanika studio. Bagi ni keren hiji penkre japi ya kanika election MLA konsolong. Haka artinya berik ni penai minta. Suah mengenya sekmat hiji keren. Hak biadai begini hiji penkre election japi. Kuat on paidin kendiat beladem mah tang kendiat kan soal. Nomor P pila mikmat RC ni mosra nak se kongres. Rehadin hiji syak rem no. Ngampat poe hiji syak rem. Pila tahu dah kaseng temai ni jong PDF. Tahu jar kapra. Ndai pisyak rem no. Bat P1 pai no sele sapo. Mokar banyale election MDC pijak mendapat lapan krem ya kun ya kap pentor apa pentor tu batai sekan dia di jingat dan di jepi balik ke daw pa bapi apa ni no tamo senram bantuan sini. Okey, siapa akan jawab ka ega jingkli jongpi boleh siburio bas DC channel tentang nika interview ber pihak nika dan met pi kum bapi lawan kamat bah din bah kadon kajing per jingmut apa yang jonga batu chief minister report Dr. Mukul Sangma nama gitu ki an rang baisnong jika dia bagi muda isu kabangala hapan mi no naga parti ban form ke PDF bat hadin banga rem no nang tei ngata pisu tu ika jingrem kadi naga daw kumu nong ilam juga parti ke batmai haban atelut baro ki program jungi candidates at the same time hakata ko por ngata pisu tu iba Dr. Mukul Sangma kumu chief minister ba ay kajingchan ye ba HM chang plan kamlong besok yenga na baro kilang ban yele persya yo kandidat rangkat ka jing back up jung chief minister tenrei ka ik banga sultan kolong ba habanga yele na mau khar pentor mukra tangat tu kan benai ka tu ni sking la manong ipai ba ka jet yenga ba ka tu ka jing sedang ka jonga na ka benta bangan kampelit jing mut no na ka benta bangan ye nang ne Shillong nak kanu konstitusi. Balhadin ka jing ya flu jing mut barki nong kershan. Kentup na mau khar ban na pentor mukra. Kladon ka jing ya tantelai ban ong ba balai pimilet na mau khar not Shillong. Balai pimilet na pentor mukra. Dai ka bakut nga shimi ka decision nomor baka ying sem ka jonga ka dia pentor mukra. Ong to ngani na po pudusam barang ha papo ka pentor mukra. Takadaw ka nglarai ban yang na pentor mukra. Balhadin ka jing wan jong ima bin san kepala kumu presiden jongga parti kata kalau anak pun skam syuk yang bangan join biang berbuka parti berban nilai naga kongres penton kra Pijab ya election MDC nak NPP tangkat tu kan nepor pila pet no boleh gaji atai BTP lebih baik history ke jonga ngadon laga jongga principle ke jonga kalau long sim juga hima bawal spokesman ngatai bisu abang UCM juga hima bawal yaban adopt certain principle anda ngajoin ke politics ngai trilang bat ka ngai don lang bat ke Dr. Mukul ke chief minister nagaju ke parti kongres hadin ba kiwanra fikir mau bau Dr. Mukul wanra ya katuka headman ordinance kabamut ban enacted no apo ka state haji di kisnong kitao kata kalau against ya kajing sengau jonga namar ku muslim ngasut hu ba kai ka tradition kai ka system kai ka custom ko jungi ka ba kajing sisa ka di na kasnong haka right haka hima haka district council under the six deal ngaham ban yang persya barang haban mi no na party haka juga por kum NPP ko por bikin mau ba habagi ka por bakla mga nakaliang jong ba table dekhar udeu siam juga disengosel kidon ki eke bangam sultanat bangan sulong tang ban supen ko ngu than hanu kanu ko bom don kanu rim hanga ngam sui hab dia bangam sui hab aga bokut kan mahui ngasya expel no parti mdai bangami ngasya expel no parti mdai ila expel du habanga don la jong principle la jong bangam di ban ko ngu than bom dei hanu re hanu
ngalong happy. Di ngalasa independensi puar kum MDC. Tadi kum balong pi ba ke kongres ke parti ke ba ngai ngaskutenat ke ba namo sundang malak presiden Arsen kum MLA Arsen kum MDC. Dengan syukur atang kan por bangan di join biang haka kongres. Dan dia din kejing bondo mapala kumu presiden kani kala kampen jan susu yenga. Tadaw ngasku ba kajing mi nagi parti kajing bom yelek su nagi di parti kasyong kat kumki nongrim ki bangayang. Nganu ma ban si pendem sa. Hakanu kono ke balong persya kajing sungujunga. Hakatu kapor ba pirung biang po sen kongres. Doktor Mukulu dang don po sen kongres. Rai mas ndrung pi wan so bapalang presiden ki ya pet ki MLA kongres minta jiro. Nakai kita try. Ngatrai dari biong baru ki MLA ki mi lut kanum dia ka daw jonga le sikidon ka jong ka problem ka jongki. Ngatrai Doktor Mukulu kam dia na ka daw jonga le sikidon ka jong ka ko berkat. Dengan keren han ya kata. Nama nak liang jonga syua bangan wan pai biang haka kongres ngasutu ba kumurang ba obadan kam ke lang biang bat ke parti ngai kendo ba Doktor Mukul ngisong bun kenta ban discuss na ka benda ka ban klet no ke so shimet hendai bang ye lang na ka benda ka interest jong state brokoi marga intention yo ngak long ba bu keep aside ikinu kunu ji so shimet hendai na ka benda ka interest juga jelang di mai lang tendai ke sulong ma ngamtip na ko daw su ikan san ba imi no kemudian nak tahu juga, kemudian nak, lepas nak nunggu tahu. Je ni hang tei wat wem li ba mentah juga bentorum kra deh. Wong yak ta ba kibreu ki ba wan na ba kila don bon hang tei ula anu sai ba wel nu tedu ba proses mi ba mentah so pi ni ko percaya. Ndai ki wan tei ki sutu umla ki bor ki la pet kra no. Tu dan ni benang no ta. Pi ba proses wile kum riu pai ba banong teluru ulong kumu riu pai ba hinang tei dengan nak tinggal kumu lokal MDC kata kan don ka jinge per kendiat ke baru ngade utrai snong jong ka snong lum siap briang snong ngade unong taburu jong ka snong lum siap haki election te banong na bar kam araisu bat hari lajong hari kasih la jong asngu ban ong nabar kam dadon than kata handai menta ba pli pai ba ki khamput khandiat namar ba I ba el hek menta ba pli la sa sha umpling sete arar koloni katukala hap haka nong thamai nong thamai te ngatrai ngan khamlong mur lokal manga ban yi ko kumbalong ba proses macam mo pli sa chamo lai I ba hek isa pu ko fling to por te mentang ngatrai ngan khamlong lokal manga bani ki we tu ni MLA jong ka penthor ba menta ni ula de bla mi kmat adu arpsan snem hadu ko no pis of kem se ben yakun bat bu pi ka jingele inu ma banong manu job manu barem nama ban fight yo kanini ba long nong mi kmat santem arpsan snem tende kumbang ka long menta ka slogan hapen thorum kra menta kam da don kanu jing kedukti yanu let's say what you bahek ru ndai ka sulong bagi ong kum ni ila island lakat tatem lakat tasnem balai ngim island lem sei kewe kata kala atem hakapor ba proses wilayah tangkup independen urem kat pas pabut ngatai bisu kai kamu ke main jung pai ba kalong ban change ubaban wilayah nak PDF ka newly form party ka jonga ka form urem stang khat saus pabut Dia ba pidang pe ya vote percentage kanang hiar naga por dia ngangai skam ba hadin ka jing bendep santem jong ba hap kibabun la se long happy la poy ka selbar jubili dia se kala ban poy ro kata ka climax ka ba ki pai ba ki dong okay balai mentang mai la no yo we ha juga pon ngatai episode hui in politics ki don kami ka political experience kinong penthor umkra constituency kim da pej tang ka junon kam jong ka penthor umkra
kajing don kam ya kajila bar ko we ni susi kena ban phai ba ni sai sunat ban jit ki konstitusi sentrik nong mi khamat ni don kam ban long ki state sentrik nong mi khamat nam taka interest jongka jila bar ko we pi kajila kadai ka sos katulong jong ki bro ladang feel ki nong mi khamat ka jila yin feel ki konstitusi long thik kumba pi pli yai kor kan mi lada kambiang kasus kababiang kabumut kelong bagi konsumsi kin survive lada ka sit ka klain kabun ka jingmi khamat mentah apa pen jit nu mi khamat penrong phra mata kamna dia tangna ka bentak penrong phra kadim ta jela bro ko ni mangidon kami beri bla experience pilong mi khamat kamud yu legislator abong legislator kamud yu policy maker lawmaker nginum apan promote ya ka quality of education. Ladangim don good policy in education. Ngimla aban create employment maximum, either private or public sector, or any livelihood program. Ladangim don ka policy ka babiang. Ka tourism ka jongiru kanumla aban grow. Ladangim don ka tourism policy ka babiang. Gidon kam ye kirong ba. Kana ngong ipi ba ka slogan apan thorom khra menta kolong banwanra ya ka jingla. Hoi ke bentang pra kumbaga pau hadu menta. Ngimpat don tanggawai ke madani lekai football hapen tolong pra konsusi barok kawai. Lain ngok mau pat imadani barit. Ngimpat don ki indoor sport complex. Kiban kisamna kin refresh ledi. Hagi indoor events. Ngimpat don ki lenti ki babiang ki street light ki babiang haman la ki dong kilat. Ka umbam umdiru kampat dabiang kata-kata. Tadaw gi pai ba gi ong okay nginom kedukti no ne. Handai ngil ailat kata senam. Why not ngam ailat no yai ba. Namarianga kitip ba kendian ngala don haka slam haka politics. Hoi karem ka job biasu thui nginom na ban all the time ban job tenrei ya ka competency ya ka potentiality jong orang ba ge ban peit. Ya ka experiences ka de ban. Makam long basuk teng ban wat iwi kami bari don kami ka kipani ki experience tikam dei basuk ki bentong pra tenga itu ba ka main ka slogan jogi pai ba menta ko long ba ikwa ban chain ya uno mekman ban aila di kiwi ban pej kumnu kitre khoi tenga skotu marapi ki dei we ni kino yalam bla kampang bat menta ka se kongres la del pa no yalam ba hakmat dekat presiden no ki isu ban ya kran ni konsensi kami isu kecing kran roi kelpa pokok seperti kami isu kepasak kalau bagi pedbak isu jet baik kerang pinkio bawa still level mereka no te hakan ni san senen pada adap depa pensangan yu iba kijing ki mi ba ni mat ham kibun kita nak jong ke sarkar kim biang kontra kam juki kino tre juki ki ham ni ki je kai ka daw na sebo ka main bi kata no kerja pi ngalamat ong bukan di election arajar apulai. Kalau nggak compare berkebadon kami ya. Baling ong bakal compare berkebadon kami ya kali nak tahu bag kimi bun ki bam pensultanat ipai ba. Tapi paya ka harga jelna ka jongi. Ngan syukur dia nadu ka por ba kawan ka COVID-19. Kipai ba kimlong happy. Ya ka sistem ka baka sorkar ka pentrikam. Bun ki ut ki jenjar kat sebab hai. Kani kalau long suaka wei ka ba ki pai ba ki ong ba ngidon kam bat berkat ba ban jit nong mi mat. Kajingnya ki na ka benda ka ILP. Kajing mi jong boundary issue berkasam ka penuh ni ki pai ba. Kajing mi jong kinong hikai ban yakhi asurok na ka benda jing siu ka jong ki. Kajing bom biang ki babun ki jing mentoy benefit jong kinong trai sorkar ki pai ba kajing hiar jong ka yok ka kuat jong ka jela kajing dapram jong ka jela bro ka wei bat kajing feel kajing dei bat ka MECL takadaw nga kumbang ong biang nakmat gidon kam mi kinong mi kmat ki badon iya kajing tip bat ki balong kompeten sa hakam. Ternyata daw nga iba kajing feel jong ka sorka jela
ban pen ulong ya kijing angnut jong pajba kadai ka dauba bagi pajba mentah ki ban bisar bnia ban jit ikunong mekmat mde tang ka jela ka jongi ada pipej haka ri India bro ko we kajing persang jong ka BJP ban wanra ki babun ki an ki basong per ka CAA ka ba ki briu jongi khamtam hanot yes kiting kajing persang berpenderikam ya ka uniform civil code UCC kabagi ngiting bayo ngidu no ya kan ka protection namangi hang ni ngidon kalan holding system laga jong ka simjaj laga jong ka rukom ka culture ki custom jungi kilong ya fer de na ko pajba menta ulong husiar bha banjit ya kanung mi khamat nga septing ba pe tumbajia hakiwi kiwi ki jela dalang sha krois ka hok jongki trai jela tiana tak dau wat ngiru hang ni haka jela ka jongi ngi iting bha tang ba kum ka jai benriu kum ka jela hi bro ko we ngi hab ban kren shai balara kunu kum ngi nomla ban compromise yaki nongrim ki jongi ya ka right ke jongi khnang ba ngi nomong mrau halaka jongka jela la jong tiana dong su ban banjit nong mi khmat benta hab jit yu briu badon jingtip ubriu ubala ubriu banot banong bangadei unong yalam ubai ya kari ya kejela kasuk hendai ban proof daga kam dei basuk ngan sup kan ban mau ya pi khendiat hadin bakawan katu umsau pendu dor barsnong pendu rang basnong barok ki ong ngai ya ki briu jungi barok ki ong ngai ya kejela ka jungi hendai dawan ki jing tenju ngai hak bakut ngasa marui ngak ko pon nang pekat bangan nomlong syu kum politician ngap long lo kum nong rep namar bang ban sim ya decision ban protect ya interest jung sinong pikan mau bang tu por ki babon ki nong elam party bakrau nong elam jong ka UDP ba med ba leng do i resign no naka MDC iba arden iba yalam ya ka BPP i resign no Pitarai ladang resign sama naga MDC. Ladang bakla. Ngam tip syu kalau wei jong kisnong ki poisi ai. Tadau ban kren naga ketien ka suk ya baro. Henai da poi ki jing tunjuk kam dei ki basuk. Ngapa ingu yu blai pa ayang ay ka jing ngu scam. Ba compare la dengan di bandu ya ketulop emale. Compare la dengan di bandu ya ka scheme arkurul. Tang bagi sinong ki di ban im, ka right ka di ban im. Kahima ka di ban im gibriu jungi ka di ban im gibriu di long protected tak ada ngasung kani ke election kalong so important kajing fail jong MDA government kajing fail jong ka NDA government nang tei kajing persang ban yu roi ya ki hok jong ki trai chela kajing du bor na kapor i pai ba kin haban pej ban jit ubakum unong mi khamat marum de unong mi khamat rei ude unong thau an unong sna an adangi kum ki dong mi khamat nyimpen sitom ban snu thu ka ei ka an kumnu pang wanra ik aji bede ban ngi haga bokut ngin susah long merau haki an bom tip jumi tak ada sebelum kai election arjar apply kalau crucial bagi pajak gen haban pikir banda pej benya banda bisar benya kenang banjit the right person ki pajak jong ka ni ka jala jong i dai ni i ba ka jing kala di kila kwa man shwa kila ala di purpose na me congress presidential ndai hakini gi sansnem kala ai no ek bors nsyar sya kiwe pat kiseng mo mata pudi ka jing abo pa ba pe seng kongres ni kalomba ka kongres kamdan ka bor sarkar pedeng te ka don ka jing no men sim ka liat di pa unjit yang alat yang kongres kan ka bor ka jing ong tu pi lebih ong ba gajing bomdon juga kongres khas sentral kan penartatin ni ki pa ba kata kadi gajing perkhat ke babakla dang menakani hapo Himachal Pradesh kinong Himachal ki jid ya ka Congress party marhi ki state ki mong totally dependent on the central ya bandon lagi jongki revenue policy ki jongi ya bandon lagi jongki financial policy ki jongi ya bandon lagi jongki state economy policy ki jongi kabangin survive financially ya ka jela bro koi Kalau compare hagapor bakasan syar kongres arajar kat saw hadu ajar kat pra.
Anai pi ini nuksai porit. Kamdon ka jing ut jong kinong tresor kal. Kamdon ka jing ut jong kontraktor. Kinong hikai ki mi sabar ban hala. Barok ngibiang. Arajan khat phra. Arajat khalai. Kebagian hilang berka sentral. Jayo ke jelab dok koi. Pi ngimdei ban depend hana ke sentral ro. Hoi ngasu tu kidon ke sentral scheme. Ibadi ban yo. Mentang ke partai GST. Kenuma ban deny ya ka right ke jongi. Bangin enjoy ya ka share jog GST. Other than that kibik ni scheme ro nginuma. We are part of Indian nation. Apo kari India. Pinoma ban ong ba namar ba kamdei ka nginom yo. Tentang wa iya kamdon problem. Kadi man kadi ka kabuk siar yangi kum kinong ilam ka jilla. Bangin perkan kum bolong kiwi jilla. Bangin survive no dalade yelade. Namar kum bakalong benta idang depend kum bang mapi. Doladon kam bandon la ka jong ka state economy policy. State finance social policy. La ka jong ka revenue policy ke jongi. Kenang ba ki resources ki jongi bagi don. Ngin tam properly, ngin explore ki resources ki jongi. Kenang ba ngidai ka surplus state. But very rich in hydropower. Rich in thermal power. Rich in tourism. Rich in agriculture. Haka human resources tu bima banlen kasi jongi so potential. Lagi don good university apa ka jela ka jungi. Ngathai thousand of crores kini invest ni. Ngila don kam menta. Banum phai than bang don kam tang ka central. Ha ban US din boss baik ka balong. Ngila di bandon la ka jong ka policy la jong. Ka bangin ra sejong. Kumbolong giwi ki jela. Lada West Bengal ki survive. Himachal ki survive. Ni 2014 18 ki survive more kumbolong bani ka balong menta. Ai kam ton chiya. Kata ka syong tangga jins ngau jong ipa ba. Handai kam don kanu no problem ban take care ya ka jilab ro koi. Tingi sautu ba kabudon kam yaki trat sarkar bro ka we hi bagin plan de ka de ka yo ka. Yo ka. Yes. Kabudon tam. Ada ka yo ka telot ki department bentrai kam ki telot klan ki klan. Tingi iba do yong de we na ba contribute ba ka nya ka yo ka jong ka jalam. Dai adin ba khang do yong kayak kot la khamir dai ki don ru ki jing kenok de bu dew yang ya tem kamerong se kla jong ka sarkar PE bagalong ta Pi hadin baga NGT keban ia ka coal extraction way kalau ngejing du dong ga bakrau ya ki brio jung ya po jela ka jing du nong ga bakrau ya ka jela bar ko ka jing dei bat ka revenue kakabuk siar ban yanur yano ba do yang umyaj Henry uyaj kabamur kalong ba manore mano layo jimentoy kani ka daw baro kalong namar ba nga hamban ong bangi kinong mikmat ngim snut hu ba ya ki an ya ki provision jo constitution hapo kari India ka jogi ni ka di ka six-schedule state kabamanta klem daw kumno ngingat haka sentral kaba ngim long syu ban ti dew yong tikani kan bu yang haka jing e ba dia ka state jing sha kala di ban fight kat bala kumno ngindon ka jong ka state mining policy ka jongi kabangila ban ekstra ke doyong kat kum ka sistem kat kum ka policy ka jongi kabanginom syate haka MMDR Act kumbalong mentang ngai ba ngi kiba syong haki private land ijaka la jong ngi syate haka MMDR Act ka MMDR Act haka bakut hi kan pen mentoi tang yaki hespa kiba invest lagi krore dengan ngai kum kinong mi kman ki jong ngi ladi ban sutu ba yaki provision juga six-schedule ki provision juga MMDR Act kenang bangin nam syate agini ki ain sentral kenang bangin ra ya kayo ka kot jong ki bru jong ki kat kum ka jing ai boring ya ka constitution jong ka di India ringi kam pendon kam hok ba ya ka six-schedule
tak ada orang isu syak tiap mentah bat kahiar kayo kekot nama kajing kang jong yau kajing ti doyong bat kajing mentoy kiwei kaba uduyong nyai mo illegally not legally kadon kajing ut jeng ipat ba mo nomar kajing kiu dor par kadi marba mardi kat banang mi iski te hakawai kaliang ru kadon ka jing yakren kajing yakno naki babun ki breba kajing kiu dor marba mardi nomar bala syatak sepelat lenti kat kimar boy sekene ka jela sungi kat kimar bam kat kitrok ki pakit kisah lom ka jana kia kran sepang jing don jong kita tol ki mo ka ai ba fidan ban au kani lu kadi gawi ka dauba ka bala ta shisha khamtam ka jing yade bat kayo ka kot ki brujungi khamtam ki nongrep ki bakit ki baba ki bakit ki marrep ka jing don jong ki mo usnong ru ukrong uhimaru ukrong urai ru ukrong ka district council ka krong ka state ru ka dona ka jong krong tenga ia jing di pakini jing syang la di ban streamline hakatu ko khnang bakan nung ta than ye ki pai ba nong shong shinong tenga ia jing di pakini ki baro kam don jing ya ladang ye don ka jing tu jing mod ban pentri gamlang kan don ging ka share mo nakaleng ka shinong nakaleng ka hima leng bakan nung ka state regulation jadi kajing ailat freely bakin yat lagi jong ka ta sibun Dengan thay kani don kam hiban rilup on itu kan. Te kamat ke ba pen kiwin maya ki paj ba mo gini ki sngi ki penai la len kedeka border issue mo. Te pi pila de pau CM barin. Dan te proses. Bat menta bi de MDC. Ya ka to MOU mak sarkar ke sign bat ka sarkar Assam ka district council ka persya andai ki MDC juga district council ki badan ha ruling ki ai la ka jong jing tho bakim kersan ya kata ka jing persya juga district council hato kan ni company ir bak tang la ka district council ka along hori hora kum no kan stan kata ka jing pi ngan pai yang ya ga bang ka men ya boleh nga syak be na ka ti NPP kidi ki bakum gini ki jajing dia ki bateng teng ni compromise no ya ka interest jongi ka kibri jongi tang na kabanta ka jing biang jong ka party convenience haji sya ki prolog MDC kimdi ban perkhatan ya ka convenience sapo ka party ngai tungku bat doktor mukul na kadau ka ain snong ain muda ngai tungku bat ke bak ukonrat tak tu pot bat preston na kadau ba ka jing persyang ban penbori ke babun ki bangim sngutenat dia kejuk ke por ngau pi kini MDC do jing syang kila di ban bu swaning kong ya ka interest jong ka jela baro ko wei jong ki put usam hima kasi jong ban ya ka interest jong ka party dengan ngasus ko tengah di ko wei la de pia kan ni boundary hi ko wei ko long ba pi aga jigi shisha haka fast sikshidel la kan shai dia bau put usam jong ka United Khasi Jainte Hill District Council unlong kat ko mo put usam jong ki hima kasi kamot hangno badon put usam jong ka hima mlim hangtang uri put usam jong ka United Khasi Jainte Hill District Council ta hadu menta kadang rung hi haga paratwenti jong ka siksidel yo put usam jongi tilar pi pen be put bar ka Assam keli shua nangi ka district council kat kum ka para craft 20 ngingen keli ki hima te hab sim hangno ha ka bakong ka hima tenrei ngi hai da khongpong ngim snap be ke hima ngim snap be ka district council ngi sim na ka jila hajing si siang ngam ong ba pinsu keli nangi klem lenti hendai haba ka siksidel ka kren shai ba uput usam jong ka United Khasi Jainte District Council ne Khasi Hill District Council kan longkat kumu put usam jong ka jongki hima tidak pipej ba wat haga kanika North East mo North East Reorganization Act 1972 ya I'm not wrong kikene kan juga tikum nom ta pensiam na jela kam dang ngam jeliu seti kat kum put usam jong hima kasi mar hima kasi da wang constitutionally nama nak bu ya ka North East Reorganization Act 1972 bar kumju kan
siksidil. Tadi ngim sim mereka jingmut nang ni ngisim mereka jingmut nang tei. Tika ka konflik. Nang tahu kita bagi mong happy. Ni sotu mo bagi ni ki hima kasi jungi dai. Kidon ni ikut kislag babiang hirup ban pensisya ba kade ka jaka jongi. Handai keladon ru ka jing ong jong sambut ntirong ba perston. Baladaya saya kot saya selari kampun kot ke asam manyangi. Tapi kalau ngorong kata Bansai kata the best platform ketika Supreme Court. Nomor ADN lada dari menuru nginum lah ban ai ka judgment ba unu ba biangkot. Tadau ngalong me ngalakan sisin ka panel discussion. Babalim ai lat no ya ki hima kasi. Mo ya trilang bar ka sorkar bar ka discouncil bar ki hima. Bakin lek bisa kut. Ai ka kut kan bisyar unu ba biangkot. Biang u asam ne biang mangi. Nganong biang u asam bat biang jela tungi. Ngadong biang u asam ne biang hima kasi jungi. Namala da upur sam jungi hima kasi jungi udah hadu apa asam di pihak ban sangap am ya badon kat territory jurisdiction jong hima kasi. Wadu British ru hagapor ba usan syar ya ka ri India berokoi. Unumna te ban encroach ya ka territory jong hima kasi. Pi ki hima nong stoin hima bawal umla. Lalu kamu haban depan kaju. Wat ka surka asam ne ka mo kinumla ban su encroach claim ka mon balai lu jong ki try hima. Tengang ong tangan ni koi kebagusan kelong hap an island bau hima kasi unle syakut ai ka kut kan bisan kadiga jungno. To habia pa yu ne pun sam dei. Kajing ya kun kajing ya le ka along ka bla slamba. Ti ka sarkar ka ai ka daw ba ka sim ya kini kilat nanti dei. Nang ban pen kut no ya kini ki jerwit ki bla nadu mensuwa kan ki ba mi simi jing ka jaj kan han. Tak daw ma ka sim ya kan ne mut ban pen kut no sendan ada ka sya bandu dia tu bandu la ban yor kan yo. Bat ka ong hiru ba hakan ni kajing le juga matak bi onong tam de kejela jungi ba ki bom ceka ki wan ne. Ayu pi don batang ba kata tu kadai kita ban ya dan nanti. Pi ban supen kut klemhun kaman. Ben kut ban hun langgin barokoi. Ban pen kut daga bangi du no i jong la jong ru. Kataru ka jing pen kut ka pen susi ya baro. Dengan ia ngon ban piang bahaka bakut ban hun manu ba biang kot piang sala kadi ga jaka jong nu ai ka Supreme Court niki bor ain balor du kin ai ka rai ka basai dan kata jing perkut ka pen hun jurut ibro khoi rilang Supreme Court menta tan man ba ong bakala bro sik tangi mlak ban solve ini problem ngin pen kut ka bahapan na ikut ban ka bakut da bangi du nong kata kau ikai hak jusno cuma. Tapi kata orang ba bersupen kod dah kau pen kibabun kisusi kamu long kepada. Tong nomor PPDU noyalam joko parti mo ngan simbe ngan kam sim ke por kan tok no. Pia long CM po district council la keno tem artem tarai da keno Alaitem. Kuat ni kan kredit ya ketek tem motor deh. Nomor ka district council ka don nek banta an iki jaka ki bahap po joka te halor ka te ka jing tmun pen ria ki tem motor kami ki cerwat ke ba kita gi bre basa anteru ki sedi kot islam ba ka jing tre jo ki musyak musi am philap ka te ka batai sak ni aspa te ka Pi ketika jakale jing sisa ka don kam tangga political will jong ka government. Ketika jakala saya ka agreement ba kam dei na ka benta ka commercial area. Kamdei nak benta ban penlong residential area ino. Kadi tang nak benta gitu ki baterai hakapor British ki bawansar nak benta gitu sipai gitu ki basyong ang tugi pareng. Dia balik no kan sorga pareng to ka unyo in jing lai duit. Ki nong trai municipal ki syong hang tu. Hani ko bolong syong ko bolong mentam dei syok ki nong trai municipal. Kila dei ki nong syong juga tu. Dia jing sisa legally ye ki nong trei tela am pan shift solution ru ye ki bom trei pada te ki bom trei ka agreement ka thangong te be pi ban song song tu ta te
Teman tali ni betul kalau ada ke commercial area. Klem thon dia agak riman bandai commercial area. Nang ta gawe. La piong biangkot biang sela. Ngatip bah bagi ki babun ka persang ban tho. Ban pan patah nau simbelim. Terlalu simbelim pat ai patah pi sutu badan jing tho am. Terlalu ngas ba katu kadon kam tang ka political will jong ka sarkar. Ban le ya budon kam tadang ong ipi ban biang sin. Lada kinong mi khmat ki basyong ha ka menteri sarkar kimtip bha ya ke history kimtip bha ya ki kot kisla ki dulir te teng bidali high court te job ki wei am lila pinang ban penon kamlut ya ki ba pitip ngatrai high court sebagai job te dia ngai ba kadon kamtang ka sarkar bakan don ke port kelwil maka tu katuli ka haji opor katuli kadang hapo ka tribal area kamdei municipal area woi pisu tu bagla kinong tri municipal ki syong hang tu kamdei ke municipal area ko bolong ka polis bajar ka kantor umum kita ki you can what jurut katuli kadang di tribal area subha banla tidak tapi ong tumang ka di ha ka municipal area katan ka kamgit nomor ba kala commercial area deh katu kata motor tu ki dukan ke badan tu hatu ki yo trading license na ka district council tharai apakah hap tribal area ada kalong ki baham tribal area ki haban yo ki haban yo namar ba kamdi ka municipal area tu temut kumdu ka district council ka sya ban kala commercial area ka tu pedi ya kata tingin haban tip syua kan na district council hato ki ai trading license na mai hang tu namar ya kata ngin haban confirm syua tenrai ki haban sim namar ka tu kamdi ka municipal area kadai ka jaka ban song kinong trai municipal tang bahapo tribal area mula da kim dai ba kim yo trading license ka district council ka dan ni ka bor hoi tenrai mentang basusi olong bangim don ka political will to ngan phai khandiat sa ngan kata khandiat de ka ILP mo ka ILP ru ka dai ka wen ka mat ka ba ki pat ba ki tawa ki sang halang per ki nta ka ILP nrei ren ka chi ong ba kaseng kongres kala akan tak je ka ILP por bolong chief minister termu de doktor mukul nai ka de kaseng kongres besar kad ba kan ni sarkar minta kala sim kandidat kala undra daga resolution po indor bar mo kumno pin defend mentai kaseng kongres luar kan pi kaseng kongres lu ka syong ga jinglong de khora po kongres ka kongres hagapor mukul kala no bentar lawan ke kongres hagapor ba pensingan por ba pala ngatai bias thui kan persi bun ke bara juga por men hakadi tengah iba unanimously baru under pungut ki pass resolution bat kongres bat claim kongres tambang asnu khia kan diat ba ki resolution hapo kaying dorbar tauan badon burom kajelam Meghalaya imat ndapoi hadali kim rung tang haka file ru kani ka let down sibun ya ka August House ka bapa institution kidong elam kelari ban sim da ka wigalenti ka badai kanu kanu ka lentiru but make sure mo baka ILP ketika mo niya. Tabay naman kani kadang sabat ka central government kapag gila ada pass resolution let's say ini kan banyak let's say yang ni kam in pay ka main juga central government. Hakapaya day bat ka jing dawa ban penrung ya ketin khasti mo apa ka HDL. Te ho ya tu ka resolution kla sim mo tamba ka don ka jing ong gini gi riu sampang ni bun ba kam da don kam ben up ya kata benrung ka syong hangi ben tre kam hi ya ketin khasti hang ni. Te hatul ada pi pinwan ka bore pin le entah bagi department mereka ketin khasti ni benrung. Pi kalau kedigin lada karung hakat each deal gini abun gi benefit through central program nangta leasi wal hagi wiki benta jongka rindiaru
pila sutu ini kala adon ka jing itu nomor bakal arung haka ichidil parlimen larung pending bagam padrong haka ichidil ngagri batpi ba why not ngim practice so mengi kan ni lada ka de has ketret lada ka de hangnu hunuru hoji sutu ang ni bangidon gagara hills barka khasi jante hills kini don some problem hangni tai tenri la dangi nang ban streamline kanom don problem kan gunuru kawaidu ngai bak jing pas resolution ban pendrung ya ka tin kasi ya ka ichidel ngamtip manoba advice ka sarkar ban pas resolution namar ban itu dah ka ichidel hidon ki certain norms kalau technical kabang hapan pendap through so many steps tiba pichong pas resolution nang tin madan joy chaka banyo ichidel kata kalong wrong. Nyiha bandon katuk kat ni ki certain norms. Kibang nyiha ban fulfill. Kumong pimen ne. Yes, nyiha practice. Kumong taruh kalau di part of the mo ban pengandung age itu. Hari tang apa? Assembly kimpat practice. Hagi office kimpat penmelit. War hagi school room mentang kakasi subjek kelas dang du. Tekum nungin pas resolution ngayu kaditang kakam penbi thame pai ba. Dengan hak ngaji beri balong ngaku ban long real dia. Namar ban sulong penbi ngam kwa. Tadau haji sisa ko mau pi adon kamban. Pi lagi wan ki na bar. Lagi rung hasilong. Lagi osno ya tin kasi bangia kada nang. Sebenat ka identity ke jungi ke. Tendai ko balong mata. Yisu ko men ban pas resolution tang ba ngim practice. Te ko mu ka kan yo i kata. Te kan subang ngadon kamban practice ba. Tingin sa tu mo ba pansangan pan namta ka roy ka pare ya ka jala bro ka wai ki budan kam mo pi de ki policy ban ra no namar pinya kran ya ka ya ka development sini stai namar kam dan jimut namar ada kam dan ka policy ba piang ban pentrai ki kam ni lada pi kum ka parti jo pi pen wan ka bor sin sare ki kita ki policy ba pi bu priority ki ban pentrai kam hakmat pi ka priority jungi kadika state financial policy, state economic policy, state employment policy. Number once lada nyala ban generate ya revenue. Ngim don problem ban create employment through many ways. Ngan kan ya kan ka benta ko politician without consultation with financial expert kam long wise ya. Tenrei kadi ka kamram jongi menta ban pen khain shwa ya kayo ka kot jongka jila ka jongi. Compare kayo ka kot na ki marpok kandeu. Compare kayo ka kot na ka tourism. Compare kayo ka kot na ka power sector. Lalu ngila ban fokus sanslam shiphouslam. Ya ka yo ka kot jongka jila ka jongi. Kan sepoi ke pengaruh banyak bermanfaat adu ya ka state youth policy. Kaba unu balalong educated with that qualification. Un enjoy the benefit that much as grant. Un sedang ino i jingtrei. Kenang ba ulak ban yang halajong kejat. Namangan omong ban ai kam sorkar. Ban melin ban sekali. Tendai mentang kum nongin wan ra ka state youth policy. Ban guide yiki na kabanta bakin yang halag jong kijat ladangim don ka yo kakot kababian denga i ka thong jong ka kongres jong ladang wan ka bor kolong ka yo ka kot jong ka jela ka di ka ban nungkong ka education kan bahal ladang biang ka yo kakot berkadon ka pengaruh ka bangin ong ba man laki department ya barhapan survive dalai de ladang ka education department ka survive dalai de kala kampan sting Lada tourism department kala laban ai keliang lem sigi department kala bantoy ya. Dimentang idun kam nongkong ban manra sungai ya ka. Policy jong ka yo ka kot jongi. Mentang ai senai kena bon gila miss guided lam la gila dai wat aki jimlin besdiu. Ada di drugs kasilong mentang atip ha. Kebatang ketang ka bayo kem. Kiba san krore kiba 10 krore kiba 8 krore mudur pi ka bom yo kem kat no 4 krore urung drug ni. Kai ka daw. Kena bapas biom yo kam. Bapas engineer myo kam. Padai ke por menta baka sarkar jila banal yang jungi kongres lingan ke bor ban penlet jingmut
shwa ya ka policy ka yok ka kot jong ka jela Larang la biang ka yok ka kot yim don jing ya ban create employment la bandai through private sector la bandai through public sector la bandai through entrepreneurs la bandai through livelihood programs kat kum ki ndai ka bag san menta kalong ka jingkli kalong ka yok ka kot namar boleh bangi na tangga MBCL nadu por Assam idon ha por sektor kiwi impadon hadu mentang giban manra ya ka revenue state mentali ka along bangkrop temtangi iba ka kongres ni lawan bon haban fokus wan kong ka yok kot Tika jala kadon hapdeng ka jingduk mo kumakalong menta handai kadon ka jing ong ba ka sarkar la penut put iki pisa jong jala kan daga batung de kita ki chairman ki consultant ki advisor yu chief minister ba kami no ka advisor yu chief minister yu daj yu sirut advice ke mo ko tulap advisor ka evident bandang la kata kan political convenience Jadi siang dia berkait ke political convenience, jadi hab berkait ke public convenience. Atau kata ke political convenience sebab yang atau kadai nak jing bon palat ki parti ki badan ha ke sarkar ni ke sarkar klek khawlang bahab penhunut yang baru khoj begini. Pi ngam mong bagade ke jing gadi ke sarkar sendok bahab penhunut baru khoj. Lera pidon hi ka quality kum nong elam dan bon kilenti. Kebagian haban ne ke sarkar ki haban itu hilang ke sarkar kamut batang syuai cuki Sharman kan scam ke sarkar kidon ki wiki tiru bagi laban la tadi ka sulong ba ki babun ki nongilam jongi kimda la than mo ban pentrika mah kata karukam ba ke sarkar ko ganu kannya ke public convenience ko di Banten tingi satu mo ba kani ka kongres karena melak benda terelang bat ke BJP menurut dia hab me kala ya padi bat ke TMC yang terai karena melak subun terelang nomor kato kila ya tiu hato lara jia ba pi hadin ke election dada pimio ya taka absolute majority mo pinap terelang bat ki bat pila benda terelang pi in dynamic politics kemudian ke bom aban long lain no BJP Nak lihat juga sudah tahu BJP dengan selain marka ideologi juga BJP kongres kaya verbal bat. Hendai mendon jing ya. Nomor ke bakalong mentah tidak pej bah. Ke BJP bat ke NPP na marka jing dia apa Manipur kam dadon jing dia percaya. Ke UDP bat ke NPP hadin ga kam tamli hadin bala notify election. Pak Syai kedar bat kim dadon syuk jusnat. UTM zero ifla banlong ba umdon jusnat bat NPP. Pelaban orang kongres, dengan itu bida hak politik memang batai. Hanga hingga sultan di kawai. Minus BJP, batno ru lah penetri, tang batang kawai. The top most priority is for the state interest, not for the leader interest. Dia nak bentang interest jongki parti, kadim taka interest jongka jelah. Manga iba hari ni kita tahu kan Islam. Ngilak klet ban fokus ia kajing bahanga jong kejela. Ngilak fokus tentang bahkan biang ke parti, kan biang ke politician. Tengah iba lah depan bahana. Dia hangai ban problem ban itri ban no di nak bentang kajing bahanga jong ka jela. Tahu apa sekarang yang teraing lah ya ketaj lut ya kimat per lah biang ke por ban kot ji keren. Saya simpan ngai ku belai fi mo ya ke por bakordor ba filawan nang ni. Ngasutu ibun kam ha kani kapor election pelajan ya sem seneng ndai pla pelaj yang kapor ban ha kani studio jeni sesin pat kublai sibun kublai sibun